caggal nde ɓe dogi ɓe yalti e nder ngo wuro maɓɓe ɗuɗuɓe huɗuɓe ngo wuro Kwakuru ka hakkundere Mali no dogi fattoyi e gure kawtalje maɓɓe ɗum ko wano ɗe gure Pura e Saba woɗɗirɗe e nder nokkure kilometraji 615 haysi tawi ɓe jaɓɓama wano haniri non caɗele taskama ko fati e kawone sabu hoɗuɓe ɗen gure heblanoki fi maɓɓe e wi seedeɓe woɓɓe no mowloyi ka sare jenne nokkure woɗɗirde Kwakuru wano kilometraji 40 sabu kulol ɗon hooreɓe leydi ndin faabike ɓe dogunoɓe mowloyi e nder nden saare ɓe jaɓɓama e nder duɗal janginirde tugade kabaruji ɗi RFI fulfulde heɓi hooreɓe diwal jenne walliriɓe ñameteji e sankeji faaboji ɗi no jokki no arde fahin e wiɓe RFI yewtide mum seedeɓe go holli wonde doguɓe ngon wuro Kwakuru sabu Rafiki Sall hewti Bamako lamorde leydi ndin ɓen seedeɓe nantini wonde balɗe yawtuɗe konu Mali etino fi natugol ka wuro Kwakuru kono ɓe wawali natude sabu kuliyankoɓe JENIM taƴuno pon wonɗo hakkunde ngon wuro tun e Kwakuru e o say woɓɓe hoɗuɓe ngon wuro Kwakuru no etade fi no yewtida e kuliyankoɓe JENIM fi no ɓe artira ka maɓɓe tugade kabaruji ɗin